Yo ni pauta iratumuye. Ndabyumvira Aim. Karani fresh. Sweep. Egera. Ku mpande hose. Wow. Bravo. Hanyuma murabona ko iyo twakoresheje mbere n'iriya biratandukanye. Ni powder. Ubu byarangiye. And tende. Uzashyiramo ubirarangiye. Cyangwa ukabura ahantu ziri. Ariko ni kokera. kera mu kaboko biza binyuramo. Banje Danje ari nk'inzu kabundi biri kuva. Ntago byasye. Yego mufite nka ntago bya. Ari barutwitse n'abakwa utarutwitse. Oya ntago byavamo rwose. Oya byavamo. Byumvise bya. Hari undi muntu hano uvuze iki? Ko hari bikomeje kugumamo kandi bavuze bakoresha rimwe. Nta cyizere yifitiye. Koyemo pine iraguturika. Eimu nawe. Eimu. Impamvu afashe hano kuri izi za CO2 baba barazikoreye hando yazo kubera yuko ufashe itiyo cyangwa ugafata ahandi hantu isohokana ubukonje bwinshi bwatwika intoki zawe. Ufata ahangaha rero hagira Ntabwo ari nkubaganye icyo kibazo. Zamura. Media wawe. Aim. Atake. Dore umuriro nguriya purasi. Metero ebyiri cyangwa eshatu. Barabara burebe. Arasigaye kubitoro hamwe. Akubise hejuru. Tegera umuriro. No ku mpande hose. hagati ya metero ebyiri n'eshatu Squeezing intoki. akenshi bashyiramo inert gas nka nitrogen kubera yuko niyo izabasha guca mu muriro ntigire reaction. Iyo rero urebye kuri iki gipimo harimo ibara ry'icyatsi. Fire extinguisher ikora neza, icyo gipimo kigomba kuba kiri urushinge rwacyo ruri mu ibara ry'icyatsi. Iyo pressure yashizemo ruramanuka ariko rukagwa rumanuka ibumoso. Iyo rwaje rukaza rukajya iburyo rukarenga muri rya bara ry'icyatsi ntacyo biba bitwaye. Biba bivuze ko ya nitrogen bashyizemo nyinshi ikagira pressure nyinshi ariko still yadufasha kuzimya. Izi fire extinguisher za powder iyo uyikoresheje uhita ujya kuyirifiringa biba birangiye. Ntabwo wayikoresha ngo ugende uyimanike izongera ikoresha biba birangiye. Kuva kuba wayifunguye biba birangiye. Ariko kuri izi za CO2 ushobora kuzimya akariro gakeya hakaba hasigayemo indi hakirimo CO2 yazagufasha. Iyo isigayemo rero mbere yo kuyisubiza ahantu yari iri ushyiraho akantu wongegaho akantu kandika ko yakoreshejwe ariko hakirimo akantu kakora cyangwa ahantu ugiye kuyishyira ukayihashyira irambitse. Uburyo umuntu uzi ibya firefighting kuri standard iri international nayigira azamenya ko iyi fire extinguisher yakoresheje. Kuyikoresha icyambere urabibona ko bayifunze kuko murabona izi fire extinguisher zose zifite aka kantu k'umuhondo. Iyo yakoreshejwe nta kaba karimo. Iyo rero
ugasanga nta kariho wakanda ukabona nta koresha irimo. Iyi ngiyi kubera nta gipimo igira uhita ubimenya yuko yakoreshejwe kandi yashizemo. Ikindi kintu twavuze yuko iyo ugiye gukoresha iyi fire extinguisher urareba ukareba ikintu kiri gushya, ukareba class y'uwo muriro, ukareba ko ufite appropriate fire extinguisher. Hano turi kubona ahantu handitse ABC, hariho n'akandi kamenyetso biri kugaragara. ABC, izi ni classes of fire iyi fire extinguisher ishobora kuzimya. Murabona B iyi ya CO2, murabona handitseho CO2, hakabaho na B n'akandi kamenyetso ka electricity, bivuze ngo yazimya umuriro wa class B na wa wundi w'amashanyarazi twabonye. Ikindi ikaba ari CO2, hano naho haba handitseho ko ari powder. ABC powder. Ubona ntabwo wazimya Ibyo bintu biri kumvikana. birumvikana. Mu modoka abantu bakunda gutunga iyi ngiyi mu modoka, kubera ko iyi ngiyi ishobora kuzimya yaba ari mu ntebe yahiye, yaba ari hehe n'ahandi kuri fuel tank hahiye, no mu mashanyarazi hose yahakora. Bayita manometero nanone mu Bufaransa. Iki gipimo nicyo kikwereka niba kizimyamoto yawe igira imbere babirebe. iyi ni hano mu mutuku, aha ngaha iba yarabaye.